ko politics abeji binegaruka amashomero kandi obwere twahari nisabite gisoza kuza kugirugamo abeji bagaruka amashomero ndi no mwami Moses Ogunwe Dos wambara Central Primary School aho murembo rwambaranye ndatumwakira nje tuganira na mnonga iwe umuzira yo nareba politics banzo star baju hati yatanuka kukorra eka yawe omwana wawe abahati obo burungi nanyesha kamwe Moses live TV West esebo yo bari mnonga omwami Senyamo Gideon kuntayisa ha TV West kandi amazina ndi Moses Atwetaba Director of Studies ningashuru kurra ebyemishomo ahari Mbara Central Primary School nanyika ntabarusiye mukuru w'ihanga yoreka guta Museveni ahubwo kurahira kandi hade jonje mesa ngo enkasi yagikwata hati twatandikiraho okutamuza ihanga iyo bare munonga omuzire witu Mbara Central Primary School na nomweji ningashabe gibona ntwenda kubakira kandi kubamanyisa ngo hati ishomero ryondo mu moods zo kwigura etamu neje kutandika urukubanze birabi na bitano yo kwezoku kandi Mbara Central hari Mbara Central Primary School kandi nisitekwa kuba tururede twena kwena ngo abana batushanga ibintu birurede kuzomukirasi bakashoma wano gambo kwetegura na mnonga harabaze abantu batureba kwetorora ihanga na mnonga binabeji ombwirobo omuzire ashibuka kuba nakoraki ebare mnonga habo kibuzo icyo omuzire n'ubujunanizi bwawe noreba tamu ya kabiri area bit wide konka washanga omukalenda ya ministry ibirone bibabero mwe na nezinde tamu so igini yo tamu iyo mwana rukwetebekanisizamu kwereka ngo etamu yakashatu kwiyahika yaba ready kuba promoted so omuzire ntukushaba ngo hati bukirakari takagirira inzo mutawu nahibagura scholastic materials hati bwo umuzire muhere wagaba scholastic harhaba ojunu wasa kuba ruinji mujengo obwe tubakabire kugura ebitabo ate mucene zarushuye akashosho cyane no kwega kuka akwantwenda mnongo yo muzira ari natureba ocenge umanye esho kumacheshe mukwa nokora na mnongo kurga hati na nyencha kare abo burunji bwa hati na nyencha kare awa omweji ebare mnongo so na ninjanti ebe yebikozesa byo mu class omweji mwarume bitabu harimo bucumu harimo karamu nebindi byona hato tani kuguriho cyumwe kwenda ngo ubwire bwaza kwika washanga wabwina noreba ko kurinda ngo ubwire bwo kumumuruka wike washanga habo hakamigano ahamaduka gombaho umwaka bay bayongeramo kumkatiya demand teka kanyire ninga shitbaka byitagire munonga hatiwe warabo mutawuni rabahariya guraho kitabo cyumwe guraho akacumu ubwire bwaza kwika ushango yetebekanise ikindi abaziri tuyine inshashura ya school fees nani shabangu sitakari tegereza ubwire bwo kushanga ngo abana bahumuruka hatubabona kuza kuronda sente hatiwe tuyine nkora hari Mbara Central Primary School ibaru kweta school pay twakicariza ho gushashura kashi abo kugira ngo kashi ne risks zayo mbe nati eginkoreri ne basitira buryo umwe no bukubya mu kitanda cyawe ukuri sente zitika mobile money izisha yezo mobile money yawe ukuratiri engenderwaho uza school pay nishya kushabe namba yo mweji wagiteka muti ni kuretera izina ryo mweji nesinte zayi ne kushashura usindike sente za account yishomero kwana ngo mwana yatandika atine cyakubanje mbwenu umbugufu na mnonge itwe tukushoma umuziro umwaka keza sente ugendo stwara yishomero mwe ntati nkore ryo negenda nehinduke ibyo nabiryo nibirugaho webare munonga ati nkore yakare yona eriyo nergaho tionzo.com haza.com igini yo kose byo mibyakarmagezi izi sente izo kugira ngo kwata umwana uzoza umutera mu kadeyo bazumutera ngahe ngwaza twara yishomero umwabuga n'abashumu ko mu kitabo hagati aho bas umwabuga n'umushumu mu muhanda ayo mutera muri hino rero turiyo mutabona konga hati enkora igiye kushashura ahasumu ningashi kuza bank agency ningashi kuzo mu bank yenyene Centenary Bank no account yitishomereri siwe chikuru kwata sente zo inisona zo mu banka za kwata sumu ya woginyike ningashi za ha bank agent okurihihi wa Centenary Bank
ubino shashura esente zo mpaho mpora ushanga umbicuika bibiri washashura yiri izoba wagira oti tuwariza kwigera rumukumuruka wamaraye ico nikiza kuba nkiyamba umweji ubutashoma arakuteganisika Senyomo Gideon no muzire wambara Central Primary School aho muri Mburambara takatungire kasente kandi isha ubwo kumurika bwahwayo mweri zoba nebero 12 konkubwire twasigaze sabitemu eri kwije tinga tubwine sente nkadosi mpabara nkorenta yebare munonga mbara Central Primary School turya abantu kandi turya baziri so ubintu biciremire utaka wa mamani unashi ntubura yo weekend hatije kwe kuza kubona gero ko wagira akubaba wabwine konka stiro nawo takakabwine yo tafayo bigayo bukirekare ogambe n'ishomero haza kugamba n'ishomero rukutera henkora iyo rije kushashura mu bwiro bwempo utarha pressure so iwe chukuru takatina riga ya ishomero abashomesa bariyoni NBTB kanisa noje kubashangaho uzo mu office ugambe nabo nibija kugambira engere yangu himunonga ukora ronda kasente ukashashura ico mansana ko mashumiro gona gashimwe kwa ngatwaze na munongo muzira ati ne mukwikaya mu mashumiro cyari kare umuyago kutegereza shaziriya hatu noreba ikigenderwa cy'ishomero nkambara Central Primary School naganda amashomero no kureba ngo bashomesa abana nyinsi yabarugamu ikintu cyo mugasho so tureke kwebembeza munonge cy'isente ikikuru turebe ngo abana bashoma konka muzire korso ubujunanizi bwawe ubushyikirize ureke ngo umwana yaza yishomera ati ni cy'umudeganisi cyinjije nkiyamba no mushomesa nawe nashomesa je ukwiza kubaho bamuhereza yakantu keye ikintu kitambura umesha Senyomo Gideon ngo bazina nyine dose wambara Central Primary School muri Mburambarara Enshonga niyo bwegese akwantu bara ubwire buke twarwo musabite cyiturumu yegera ukorataho abana bagaruka amashomero abenshi bari batureba ako binchate bari ama TV na munonga atati yo muri Mburambarara umweji gice wa mugambera umweji wambara Central Primary School na nabandi bona itwa kumura tukahereza abana kataba kuba kwita holiday package karumusamare ya yebar kushoma umutamu yo kubanza na classe zeze nyuma hata katabaho ubuntu bw'ubwiri bufutanda kakora azeho ayigure ubuntu bwire n'ubwo bwiro azeho kuri izoba koreho pejemwe korehe nambi 5 kwena ngutwaza kwika ibiro byo kuhumuruka twashanga katabaho kukijwire kahwire rero umusomesa kakwata kagorre maxizo nazo nizeja tuyamba kubantu ziteka aha report ya rufuna amherwe tamu so ushanga yaba kakozirege kamuyamba mbintu bate mamani rero twine shonga tuzode kubashira umwana wa Senyomo Gideon takumanya nkito takumanya case takumanya kina munonga aba boarding section tubakuma hibiri umuzire na numweje butwija kwendera umuzire na nomweji ninga abana hati abarire size ayo ngiye yes imumanye ngo obwire hati nubwo kwetebekana siza ugaruka amashomero nta kwishengereza hati kurobire no siba notera kapira shara muri mito ukendeze ahakire ko kwereza kapira hati orengo wayokwatara habitabebyo washoma mbitabo byawe wazomo holiday package wajikora kwena nkatakija hakagira subject you are tetijwize kandi ukashanga umwe wazacyo yabakugira ngo banzo giheze hasi ikintu kitarukubonera ibigamba byamuheruto gutusibura n'ubwango byanje byamuheru umwe bari munonga ba TV West kututayirasa ningasho kutayira mbara Central Primary School kandi nishaba ngo tukose college mpaha yo gushashura hasimu okutekorera kashi yona tikenti tugijwangamo ahabwo burungi bw'abana bitu mwe bari munonga muri minasa kwebuza bwijo uri wa music uri hebyo kushoma akareza akange no kushama muzeyi nga muzeyi akarezwa kampaha akona kitwe kutukuza munsi akukarya ko twineshoga nayo tukabura mukonka Enshonga niyo wegese amazina Senyomo Gideon naho muri Muramba kangaro mu studio tuguza na program ya semu katuzo mu papara z'amahoro n'ibindi nkebyo nasiga Senyomo Gideon naho muri Rembo Rwambara.
Okay, wabane mnonga Gideon Senyomo kutuletera hogo mushija w'amani kandi of course nshonga no kumuruka kw'abana abazire ninja batugambire chikomara tugezeho tutandike kwekoramo umurimo 2025 official opening day kuchira mnonga ababana bitu nime bintu tubiyanga itugambira candidates sub candidates mu mashomera gamwe bagaricira ishomero kuchira mnongo mu primary but deka tugezeho turebe mbat list y'abana bitu babasagarka umashomero kana n'amashomero mutugirira mbabazi manyengo bintu tubiyanguhi ni twoko turumutu byanguhi bona bo byanguhire no mwenda hata abana banyuma batenkaye abana nibenda kubiyama nibenda kurya haramizi go gukoresa haramashanyarazi hariho manyaki barayizo totugumeserereze mube niba mwarwana abana nabanyu mureke kubatwa bakaturemerera geza aho atrisitoronde hafu y'akasente ugitambikiye umwana be narya hariyezo for like the first 2 to 3 weeks then kanane yakatano be noronda no yongera yecetano nenge cyamukaga so ujya tugumeserereze tinyine kinyine bakoreki then babariye mabanja okukirimo abazira babazire hazandi serious ni ndoriyo no kimami nakura cyowaga nakura kana no ndamurana bene we yakurira amabanja go kushashura umwana wawe kurira nje nangu tufeye munonga tugire kitwayiya gire kiwakora gire kiwatayo wakwate mitware 2 iwe giteyo shaya koreka okokuza aha mobile money oba Airtel money ukafollowinga those prompts ukahika hariya ha school pay ukajikwataho then ne kushabe namba yo mweji abako bazineze zibabahira amashomero ugijuzamo gitatyamo then kuretera amazina go mwana na nishomere ryaro kushomeramo nangwa nubongeraho na class iyo ruko ya mwana yakuba nashomanya kweri wazita account yo mwana wajita ahizine ryo yenyine esente zaye echabiri echetane chamushanjwe chikumi noza yes as in serious noza kwika kutandika kwetamu ushanga 300 ine mitwaro kama 20 kandi bakubanja nkaga hato mwana ho tubakabasa kumbinga aho na head teacher wamje tongo misirezemo narango muziro ineka ifota kotire konka noza yorogo kubanza oza yorogo akabiri oza yorogo akashatu hato nononda ngo abenuwe yarya mabanja ago mwana wawe gamba ubwo hate bintu bukazire twaza kurebana na ebe y'ebintu yonjire ubuhunga ebihimba ebibyona buri kimwe cyona ace yonjire so moshanga naco tine kuba kubasakora batine kasente so reka tugezeho ngo kwiyagamana no mu shopping abafu no mutwaro rabari umutawuno guredazi ni ya penso giteka mpora kuja at least abana baza kutandika kumuruka tube twine etwa basize bamwe bariyo mbaznywa batiriye mbanyo twarwa mbaraba kine wikerukerero kayo batiriye wiki yona tabakuteka tekeje tabakarebere no mwana ngo uniform ekuzire takafire ku mahumane bitabonka bishatu bihuiremo batari yabo twirwa kashangwa bishashira yishumero ukaba nto wabishanga takishire ngo umwana nkito ye hariyo mishe yeshame hati yone yesimikire byino ayine kuba najitwara bakagitunga ko kugitunga kare cyashirinje 2000 cyako 1013 tumanyisa ngo kuza kwika kumuritsa kwa bana ebyo babyahwire batandika kwatana na okuronda school fees hato focusinga ha school fees for exam konka byana nabagenda bazokwazo myetera byo babiri no mwizo barumwe bitakuturemera nebisubirwa ina nata kuma uniform hiya gitire kwiho ya nkumuruka takuma banakijikamo batakujikamo n'ibintu kebye so tuntu jambito abazire reka tutandike kwetereza bucerikare yeso bwire bwagenzere munkana na hati ntubasa kutandika tugire ekitwabasa kuhindura kujangwa at least azamwana kwa kumuruka kare nawe aterera abukati mwana baza kumurika 2025 wabona endaze yaro akatano abandi bamusijire twineza beginning of term exams reka echintecho gomzenye nabire ngwine nandaka tunjire icweka cha fizi toka mutayi burabona naremerera bashonesa ebero bishatu konka kija yategana sobwa mwahwa kutandika kwa senior ya katano still I'm facing the heart so ninjira ngo faye mnongo mwana muteyo then ogaruke nyuma orondo timbo tuguze guzo twani uzo wa murano koromuzi rebeke ngo wagira icyo wamukorasa base abana abanya Uganda tutandire tamunsi kenyuma abazi tutandire kisanja kiti tutandire bwabembezo busya nyumwe abazi president arukurahira so ni woye kwatemu ko kumuze yo kundebere na haga no corruption no sleep taro kubyama no corruption no sleep
hati iwe nogamba cyo mukisanja kisya iwe nogeza ho gukora ki ninga no gumuryaho ibintu to kwenda kumanya nabwo cyo kimanye turintungana ba members ba parliament abasya abakuru barukurgaye parliament yo murundo gw12 neja kuba erhoti abo kwantureba ngo na speakership race nayo yatanditsire kutabuka biyone bitabura tukareba Banita Mong batayobwa manya is this guy from DP no Batmawo yeah nabandi bariyo bahiga okugira ngo babe ba speaker ba parliament aba 12 naba bariyo ba members ba parliament bariyo maza kudrara batandika kurahira so nje nawe ni woyekoremu new things have to come your way think like never before abo kwa stari yecho tumanyisa ngito nsakubagumye ntoza gumenyuma baba kugenda misho baze kutukangaho bashange mindset kiri kuri yenyuma eta kugenda misho twente twarete rihanga ryakumbagara ahabwe nkine butarukuye kwata. Right, program ya Sisimka echirumune gendo misho and of course tuchine mpapura za makuru ntuzakuba twine no mujenyi edizo bantu wenda tugambe ahaminyeto obundi echiri kuretera eminyete shomire yateganisibwa ambientase ngwa kashoma konkata ine mu marahariya mwana bashomire bakaganyura mu ebintu kebyo icyo twenda turebe shangumano wa branch ngira siniya yakana akazombye mukono ariyo nakoraje nanguna sine yakanana haroshanga P7 maybe akaje no mucarani ninga yashoma ka saluni arimo nakoraje akagenda mu garage arimo nakoraje bito bundi yo washomere ukagenda mu secondary ukagenda ka university obundo shanga ambientase uri muno teganisibo nanguna naza kubari yaha nabakozere bwa diploma they are getting jobs more than abineza degree hato yubuza kuri yahiguru nimpagire ko ndayici ariyo chebene ibintu byo turabe tugambaho akasheshekera izoba bitobwa hatikatizo mkwamuro kace ntuza ko ntugaruka mutakarga TV West. Orwa mkaga okwambeka enju y'obuhangazi ningasho kugira ekyombeko cyawe kikahangara cyona nikirigirira aha musingi oguwatandikisa n'enju yawe mbwenu kubaryokwe orikwenda kumanya n'umusingi ki ogoshemekwa noyombekesa enju yawe kandi omusingi ogwe oshemekwa noteka muki program ejo rwa mukagoro reketeka kufera nza kwatwine engineer Ruben Byarugaba ari kutushoborera aha bikwatirine n'omusingi kandi n'ekika cy'omusingi ekyo bishomekwa noyombeka aha nju eyiwaza kwombeka kubona umuntu amuhando kamujya tisho nyombeke atoriyo mufundiye mwe yakubiya yabali no muhereza yija yakulimira umwiwe to kwenda no kubaho toriho ninga bumwe to kubimanya bambi iwa kwato umuntu wamureta yakombekira umusingi takumanya cyo riyo noza kutahigura so ebintu byo kwehara ekinde kiri important munanga cyo kwehara no kombeko tine kuranya echo inekora program ejireketa kufera orwa mukagoro shahemwe empaka zo kuronda muhinji arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa nechemba gwiguga nechasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka
Onti na oliwina. Etopo atopuka loser. Alright. Wahura kesho ngorako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngorako. No hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Nibana tahamu oliwina. The katu terero omhangzuitu and we see. Hey. Yes. Kwataka simu kwataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakuterera oli live at TV West. Yes sebo. Omu programu chamuka na sente. Hine message ayiwatunga simu yawe omwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba kyo omwami Eri. Message ne ya nature Quest Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matwenje nyenda pure ya karuru. Tera makaruru turure. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Program echiri sisimka we bari wachiri netwe omukasheshekeri izoba kandi of course jeshaha ntuba ntukuretera ebija omumpapura z'amakuru twina papura New Vision hamwe na rupapura orabokede a New Vision yakasheshekeri izoba ntureba mutwe nwaja no corruption no sleep ebine bigambo bya mukuru wihanga wetitensayo wereka guta Museveni bwanyuma yokurahira adzizengo muri gihe cy'itsanja taro buri bwenguzi ayihire kuburana so kucira kubasika kandi taro kubyama eminimo yihangesheme kugendo misho ande naminje byagambere noza kwa nobere bareba priorities nenge byayecerire kukore byamani omtsanje eci cyamushanju kandi rena n'abandi abebembezi bagambere ci Neva speech ya mukuru wihanga ombwijwire bwanyuma yo kurahira agambere ci reba ebyo kushemeza ebebire kororo ababire bajwire je narebe cyane cha CDF General Mozikine rugaba kiri ku trending abakuja ngo musija kabari smart n'abandi binjire ba fashion ebire hariya ebyo kushemeza kurasho baramwigambo gamsa anati mwana musija kabe smart abantu batangira baja Bridget takuberire smart Nani nonda za kurasha uziri kogana shana oshatware no gwibe someone no kwereka byo kushemeze be video away from politics deba abantu kuba amazina gabegariyo turebire oyirona dance groups ezite za Uganda bokuzina maganda Rwanda culture dances deba bamwe n'abantu bashemerera bareba parade okuzikubaziriye kuba kutambara discipline eri kuberho na uniformity eri kuberho ebe byona babukoretera ebibire kololo bunde byotabasize no kureba aha TV yawe then bakoretera speakership race ntureba PLU withdraws support for Among and Tayebwa inabye bibireho izo they had deposited so they withdrew babire no supportinga abo kugira president we yabarchankwanzi akabagambaho so babagize ngo bwa hati nabaza kugendana ne chief president cyarasharemo
wara endorsing nkaseki ya endorse kaja tuza kwa jirogu neka to backing ogu no baragenda nawo konsagu mantoranzi ayo watch the space nito tubaretere updates zabo ko kumukubireba niko kutera umuntu bireba aha page 10 noza kwa no bietunjira ombwijire nico kiresire PLU yahika aha decision in KG tureba nibinje nangwa ebiri mu bite by'amani no kwereka government yahakwenda guteka amani umugisanje ki na nobundi abebembeza abandi probably cabinet ari kuza kwija esheme kubanetangira kai babikoretera bito takafera budura kashatu tubatwine muka Toto magazine muri papara New Vision twine na segment ya mwarimu ntwenda tureba abana tubasa kubiho bata addiction eyibine aha gadgets ayitugambira umwana ari mu kitanda yimuka mukama kujaterekanye mukeze kunaba brushing enywe nabandi breakfast already yakira tablet ninga yakira kashesha 12 yatekaho TV so addiction ya gadgets umbana ntubasa kujiaho tuta ukashanga at least umwana yamanyata atesi munjine tablet njine TV kunka eine eshaha yishemera kuba ninkosa mezi gadgets bibyona babukoretera iwo rukunda sports otakazi fera byone byo mwihanga hamwe na heri yihanga babukoretera abashirinji 12 zoka aiturugambira orupapara New Vision right streets umba agents B2 za supermarkets petrol stations baraza umutawune noza kuba no retunjira ashirinje kumibizonka baraza tukababinga hunya nimanisa heri y'amaduka tekmayisa kubabyazira baraza bati twakore bibi kwase kwihe bintu muduka kataheru icyo ninje bijusya shayo namba barabamo utomunda abantu papara bwabona batakabutwara ndamucezaho mojo wanje ogwe umjengu nanye namwakora mwana witu Lithani we bari kuchera ha TV West we bari kutukunda hamwe no kunda program ya sisimuka nanguna nabantu bona haba umuntu barebejesha ha twabakora handwira biyo ni TikTok Lithani aneriye mpujenta hiya Baba Museveni na mama na nabo nuwakubebebera I really don't know but we really love you so much. Twagaruka no rupapuro rwa Bukede no rimwe Ruganda teri tulo teri nguzi nakakumunaki naye abashaka ninyo president Museveni azin teri tulo teri nguzi kisanja teri tulo teri nguzi no sleep no corruption chakachira hakuna mchezo manyabia now this time around teri kwebaka ate teri buri bwanguzi nshongejo president kwagishoboize arukurahira nyumwe bazyo n'urupapuro rwa Bukede rwakira kuretira makorago so wotabukwasereje ngamashanyarazi ogabiga genzire ningo biro ryahamura mu bakuru bizota kubasa kureba harubaju now it is your chance okutunga shiringira 10 ukakira urupapuro rwa Bukede ukareba byenyine bigambirwe reported speech Museveni alayide nawe biragiro nabyo ndaba bitahwaha warime Ruganda narwe no manyando hikara bakare then ebyatuse ku Kenzo ekororo ruguni nyamukenzo president which binecha UNMF jete Uganda National Musicians Federation kandi ari presidential advisor ahawensho ngastiriza creative nyuma bazebimbireho kororo no bimanya urupapuro rwa Bukede rwakuretera amakorago kandi bomba handika amazima bitariye mukureba TikTok kana no mwetororo abantu ahi bakureta za ego zabo bakagambe bitakwatirine tungo urupapuro rwa Bukede rija kwandukuhereza amakorago mbwijire iwarfan wa Kenzo Orutaro kufo cha speaker Arusa Juse and indeed wakwate papara z'amakuru zona akasheshekeri izoba na eshongeje ne rya hamutogwe mpaprezo so basa kumanya what happens right what happens wrong in the process eyo kuronda speaker wa parliament eyo murundi ogwi12 ogwa batahi bitabariyo mbarahira obwiro obu okuza omu parliament Trump
ne Iran balemaganye ne balabula ku kijjo okuddako nabyo nindaba abireeta otakaferwa yes urupapula n'urwa Bukede aganda makora garomba jantu buza kamisona wa URA indati babuza nti nsasula meka eza digital number ey'emmotoka yes zibazinga hinangwa nyine bigamberwe naye nanyenda ka digital number ako how much do I have to pay urupapura n'urwa Bukede aganda makura garmu nagebye misano nago ninkwijutya ngabaga ya last pages z'impapurezi twona na Bukede nayo nebegine naho tunakubera inyenda ngo orebe bureba konka rutunje shiringi 10 kandi aho kuziha jemma yahagambire kureka iwe ni wasigaza okwihayo akasente umushaho okabanya makuru agarukufa omwihanga ryona na nensi yona okutwara hamwe program ya sisimuka echere munegendo mwisho tuino mujenyi no mushomesa nagamba nadiringa nobundi nanashonga zabana zine hakakwate munonga no muzire ntwenda tereba bwache minyeto bunde shomire neteganisibwa ambientation tushomire tutwine mirimo tushomire obundi nemirimo yituruho no shanga tujikwata kubiyahendere turujiro mu ngaro ebe byona naza kubona bishobora yamara kwija habito bwa hatikati zonka mu kace tuza kuba tugaruka nawe mutakarika TV West okushika mu irwariro twine kuba nitukora kukakasangu n'amazima eje basa kwera endometriosis kimwe muri byo ekikutandikiraho nebasa kubera scan twashanga uburiro buri extensive munonga uriya nabasa kubireba korata amanye konka hariho kitwita laparoscope ingano zahibondo batekaho akina kake basindikayo kamera ebanza kuranzya ebicweke birine y'ababino buki okay niyo gold standard nicyo twakubire ntugenderaho cyonka basically wiro ukira to diagnosing akurugero abonero umuntu akozerata ubijana wiro ukira kwa kwijo mu rundo rwo kubanza yaba takabire kubimunonga ntumanaginga conservatively tumanaging ubusasubweye waruga busasubweye mumuyamba kugira nti maybe ya conceiving aninga yafunenda abo kugira nti obwire bwakumara inenda namarubwire bwinde takuza mu micwe chances za endometriosis nizakora ki no kubahogira so ombanta kwa bine mild form ntubasa kugenda tutyo abantu abine severe forms za endometriosis aho akasente no kakoro mu muhango mu magarago muntu biro gukira aho kubane sajja leta yangu hi indwara ya bengiga so abantu abo zo munda sajja linanye ndengereho hatogwe bagenda ubucuye kubo bagendana bakora ki mbabushura bakashuraho and it is a very expensive surgery kugira netwara ubwire bwingi munonga so kuba kwiyaho bunto obwe bwarugaho umuntu no basa kuterera mazandike kubaje kandi bakashuraho je tineka kusagara nandahi bashura hatandika bahagita hazaho akaronda kake okira oterero baje okay taro chances zo kugira ngo nkabasagara kakamere so chimwa complications za endometriosis ninga twaza kureba complications zayo niziha habo kugira ngo hija hakura endometrium hija yakura ahakenda ninga hija yakura
aha perimetry ya muyakora hero omubiri guri designed kugira ngo controlling aha hantu nko kine kuba ntakora ki ntashi nko ko wakukera okeshanga ngo nkiberera kuzira amisho ahamisho face hormones zine controlling amisho tarho mammary gland zitine chiro meaning ibere ndazakora a speed either ya hansi cyongaho kugira ngo tina rukurufuga ndazakora speed yaki yahigura and ndukorekera kwenda abo kugira ngo tirine control burire azari ya tirine control nkimanyisa ngo aho kansa nturi kukira kwizira yes abaho uncontrolled cell growth ushanga cell zo ziriho tabasa zo controllinga hija muki cancer. twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru ayineke mani in expectations zetu nabenye ko kana mabana ekeriyo kujya ngo ushwe bo musheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabino kuna abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi to munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze ciro aha TV West Honga otaza muka yawe okitirwa mu busasane nako okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa muzanogu urwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo kama sasure kandi dinka chikoraga kenshi kukicyambaho otaferwa mama nukokusana mukuba nagira omisuka naza kuza kwetonda na buli kimwe kyona kureka nkakiri yawasuka bana yiwa kandi kito kikoka kandi suka buli kuba narebo mwana we nana isuka omusayi gwe yagira miso gukureka nasesha abukureka umwana we yagira miso gukureka nakora kina akora utaka kebwa kandi suka mnyaro wanje mark janti ativa stanita buli saha emone cyeka zo mu abazi bagira miso kandi tandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngono za kubene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic marvelous
tora kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa ukoze reba ekibi bukora polisi no jino miso nukaga no njya koreka unotina munyana wanje ngamanti ekitu nyibochoka ako tawino kwano kafera baketa emazaz guilty Like how these people have helped you. goma activist ni that oh emazaz guilty Orwa mukaga okwambeka enju y'obuhangazi ningasho kugira ekyombeko cyawe kikahangara kyona nikirigirira aha musingi ogu watandikisa n'enju yawe mbwenu kuwakuba ryokwe orikwenda kumanya n'umusingi ki ogwo oshemekwa noyombekesa enju yawe kandi omusingi ogwe oshemekwa noteeka muki program ejo Orwa mukaga reka etakakufeera ntuza kuba twine engineer Ruben Byarugaba ari kutushoborera aha bikwatirine n'omusingi kandi n'ekika ky'omusingi ekyo bishomekwa noyombeka aha nju eyiwaza kwombeka kubona umuntu aha muhanda ukamugira ati isho nyombekere atoriyo mufundiye umwe yakubiya yabari no muhereza yija yakulimira umwiwe to kwenda no kubaho toriho ninga bumwe to kubimanya bambi iwa kwato umuntu wamureta yakombekera umusingi takumanya cyo riyo noza kutahigura so ebinde byo kwehara ekinde kiri important munanga cyo kwehara no kombeko tine kuranya ekyo ine kora program ejireketa kufera Orwa mukaga oru shahemwe somwebazi TV West Nehinda webari wachirinitwe on program ya Sisimuka nimbaza no kwisaba Swift Initiatives Limited abantu bo bakoretera emyoreko yamani eyo shemekwa nota hamko muntu and of course bari ba organizing omoreko omuchai kacheka yeso kwa mukaga kukwendera tokutaho mukwa mushanju zayo hiwo mushubuzo kabe watanje kuteresimu obukingo mwanya buchirikare abo kuba emereke ya Swift Initiatives no basa kwiha muchango bukinga karo mwanya kani urikwenda kuzayo sente zo kutahamu mazima no banotayira maka sente kache munonga oshanga abashubuzi berundanira umwanya gumwe ebeye bintu ne bane basika so iwe kwenda kwetebekanza kugenda more kogu banotanika kubatera kare simu kugira ngo kabasa kutunga ebintu birungi omwanya gumwe kandi ahabeyi eri kubasika twagumza mu mishana program ya Sisimuka twatwagamento wenda tirebe kirukuretere eminyeto bunde shomire yategansibwa ambientation anana bazengo mujenyi witu naza kuba yakiraha kandi wahate mwino mu studios come home baramuseho abeyanjure tukumze mu misho nana kiganire ci nyabona kwacira nyanakira muri ry'abaturikirize kandi barakutureba TV West yakashishaka izina ryanjye gundo murundi ndi ashabahebwa Charity kandi nashimerwa kwija akashishaka gundo murundi ngo tugambe ahanshonga yemikuretere eminyeto eshomere kandi kagarike kateganisibwa ambientation mbwenu mushitame mu bware mburikirize tuhajane turebe ubuzubu niki. Alright, ntushabaho twegitseho social media platform zitu TV West Nehinda on Facebook at TV West UG on Twitter ningash X obwa hati iwori ya TikTok searching TV West Nehinda turya YouTube tamu TV West Nehinda tutkwenda tukusiga nyuma omukiganire ki kushira mnonge binyeto itawo kuteganisebwa ambientation ekine kiganiro kitu tokamanya hamherwizoba hine cyakubasa kuhinduka aho ntituratandikire tose nturagwe minyeto ntuteganisebwa ibura ryemeremo ninja the end of it all nico cyotuma bunde nebientansia byatteganisa so aha bwache minyeto bunde shomere neteganisebwa ambientansia enshonga ni nyingi kunkubasa kuhereza background enche Uganda nemwe ahansi ezine population iriyo ne kurra kimwe hata habweje nshonga noshanga eminyeto netwara % mpangu eyihanga % ya nshanju na munana muri Uganda
ni erimwe eminyeto n'abaana rero iya pasenti ndisho n'ey'abakuru 98% mpango atoshanga ahari ege eminyeto yona ko kubona katujya ngo babone eminyeto igana 92 nibaba bashomere twareba ngo nubo bingi kandi 92 nubo bashomere nkimanyisa ki eminyeto okushoma ntumanyisa kibishwe okushoma ntumanyisa aba eminyeto ababase kubona ubwegeso koma ha senior na za tashare na za university mwene nkimanyisa ngo kora kunganya eminyeto igana 92 ari yabo bashomere kwikarurengorwe hat kandi twashanga ngo bona abantu nibasya percent ya 98 hati nkimanyisa ki abanya-Uganda bingi n'eminyeto kandi abanya-Uganda eminyeto myingi hari ejo n'eminyeto eshomeri okushoma no matu ni okurufomo ningo okuri informo hati omukicharo kumanya kuruke byibo naba yayegira umuka yabona na ubwegese bwa rurengorwe konka nanyenze muturere aharengo urutu kumanya twena munonga ngo nugo kushoma abashomere mpeno wazo primary secondary washashira fizi wamara ubwire wazayo n'abashomesa bakwereza ubwire wamara imyaka yawe na n'umuti nkashoma primary imyaka mushanju ninga 12 nazo musiniya nashoma imyaka ena ninga mukaga so atejo niyo minyeto yityo tureba kandi abantu abakusinga kustra kubona bona ninga kuteganisibwe byentasi still neminyeto aho kandi ninga nayo kugite tukashomera mu de karicerama nabyo ntizako berebaho ahubwo kuba umushongezi ndi kunakuza kutandikira igice cyo kushoma okushoma kwa Uganda hino kwabe ku structured kugira ngo no matwiho kushoma mba colonialists aha yogo bwiro bakureta hari byetabwe bi Uganda yabeyine haza enju kwegumane kora ibyetago nabyo bigira ki bihinduka ubwiro bwe tukantwenda abantu abo kuzomuza office kora nkaba secretary ntwenda abantu abo kushomesa ntwenda abantu abo kuzo kureberera abantu abanansi ntwenda gunda abantu abo kutera amatafari so emirimo ubwiro bwe ebyetago byensi bikabiri byo mutano ho ahabya hati na nebizubu nabyo bikabitakushanka ibyo bwire so ensku yagumane kura nebizubu nabyo byagumane bihinduka hato shanga harimo kugira ngo buri muntu kuza gukora je efficient remeje yito yaho yitkora nayishimirwa namanya computer konka ubwo bwire eje minyeto yenyuma nibanga yabashomesibwe computer kwikarurengo rwe rwatasha ruyaba ryo harutagarama ningari wichiva institution yitu no mugeza institution zitu za vocational zi bakamuhereza skills za computer hato shanga education yo bwirobwe ekende ya addressing ebizubu ebimwe ebikutana habya hate bitwini kandi hatababije abacrossing abazo mu generation yo gomurembe eyine byebizubu ebibatarashomerire kugira ki kwa addressing hato shanga umwana yaza aha interview bamujyanga ntwendo bo ine diploma ICT ninge byo obwakarumagezi kandi umwana ayine diploma ya procurement atebyo tagizire kitabyina hato shanga ataqualifyinga okubona ejimirumo atagaruka ayine kipapura shomere ayine certificate ya gisiringire kongata qualifying kubona imirumo umurumo ahabo kuba ebi yashomere tubikurayimingana no murembo okushoma kumutambikiremo okay so echo kubanzana nenshoma yito bunde yabe nenshoma yito bwirobwe nambwe ninikiriza abukati ndeba abantu abinjo bwa hati no bashomere maybe bakagraduatinga kare inde hati bamwe bagaruka yo bakushoma twa short courses konkani jatu aligninga na needs za hati hato twa short course ntuntu linkempaji kuja kumujyango amuhigikire abase kwaterera bizubi bye abo kwa no manya nitushoma kugira ngo tu addressing bizubi bya society tukatwagize ngo kushoma tukuru kwawe no gwa no hedi guri no gwo kuyigana tizine kizu kuyamba umunju yawe no ryo gita aha community so hata nambwe ninyikiriza ngo umurembo gukwija nugwija kwangwirwamo abako bako bahindure karicura muno manya yagire bizubi byayo nka kiburi kimwe kikutandika konga hati no shanga umwana wasini ya kashatu nakore ibintu barundanaga amacupa bakora muza decoration ushanga abana hati naba ya dressing ebizubu bibiri ya preserving environment ya gitorotore bicupa konka nabyo yabukoresa ubundi gukora nko bugiga ato shanga ato go mwana yo naba ejo karicuramo yijane ya dressing ebizubu byo murembogu ushanga baremba begeso ku baking umusini ya 43
ubwire ntabwo na primary what na primary nabyo biriyo ni byinshi ndeba baking tailoring ndeba ICT okosha ngitwe wahirwa computer no chikwata wahika kwa senior 3 watandika kutwara computer but at least abana bahati no shanga ka primary umwana nabaza kuta computer stay off no manyango ubwira hakija hikomurembe kubaye bahurira ngishomero mbakora handi waka umuntu maza kuronde mfunjo shangu n'ishomero ry'inyuma bazo muhandi waka mbaza kurukeberago konka ubwo wazo mu African shops ebye birago na nobwo ubutebo matso baye bakurisa nko bakamba gwetuki ino baye barukaje buri smart kandi expensive hato kagura konka hati twakurwa mentality yo kumanyangu omurumo no kujwara tayi okataho ekoti rero no kwetuka rero kaza ntebe nkeji rero abantu bagomba batamba kwinamira sebo hato chango gwa naruka nk'imfunjo ninga naruke birago hato bundu abo ko community muri banko atarashomere na za courses mwabana bazubora ushanga bajya ngo mu kintu hato zo mu hair dressing atari muri nyankore barweta kingu salon bateka ngo salon ne yabatashomere konka naza kubuza esente zoti iro mu ishoki kandi ngakubuza ntiburizo bishoke buri mwaka ishoke no rihindura mukangaye kandi oyijuke itwa abacara ntutu ino muntu urugwa no trusting kugira ngo akusibege takushasha so nkibanki manyisaki ubwo mukazi wa salon umwaka nakwiye mitwaro nka 30 ato ryo muntu hati kashikara abone yabaye nabandi bantu abakirenka 50 bokuyeze mitwarasha hato mwaka nayo intasiya zingahe hato gendo za hamunyeto mutayigwitu guri yo gwashomere uguriyo n'uguyana no twareba ngo nibingi haza tibine imirimo ni michaho kwa noro ya demand ya service kwe kubanje kwe kukanya I mean abakozi bo murimo kubakanya baba binje bashomesa kimanyisa ngo nibije kubone mishara mike ninga nayo mirimo gireki eburi hadi njibanje manyisa ki ubwo mwana Ines ubumuzire we yatire mu miliyoni ze sente akashoma ka certificate level ninga kahiza sini ya mukaga ariyo narondo murumo oguru kwero gutakuza kwata mu nzuro oriya we yaza kwate bishoke yakwate bijita yakwate yasho yabazira hato oriya rinzire ngo abone murumo gwataka bundi wakire ugwa kubasa no butabona hato shanga aba batashomere bagire ntaske yaba revo yabo nkeminyeto binentasiya natera amatafari zishaha bashiro mbirombe byabo ajire mpare ngo wamureto kumanya itakara mugira ryamujyarti hato oriya chimurebo shanga mwesh antu wanje utakunda mama kwako nshango mukirombe agamba ki dera guma street nenkito ebojeka tayine gagaraka yo kuza gukora so hato shanga hamwanshonga eza kuretera abana bakubonabona abashomere no kugira ngo hati bagira ukubora imirimo yayereba ngo wakashoma areba aye comparinga nabundi nabiyashomere nabakora ningo uyabe narebera hora nka bank manager hati wajya teresh hati niyo ndazo mu kirombe cy'amatafari natendandicere kumbe umuntu urazo mu kirombe cy'amatafari zo barumwa shoza amatafari 300 ningo bundi rukumi kandi yuwarebera amatafari gadibiri na gade bangamara hobwira ko atiga kujunda bagaraka bije bagira ki bagatwara ato shango munyeto yaboro murumu weta kwenda kuzomu hair dressing takwenda kuzomu kakuhinga hati ngumanya umucyaro kwe eminyeto ekitoke nkigura shiringi zingahe kandi urutoke ndutwara emyaka engahe kurusimba family lands abamwe bineza family zirake bine amataka garyo kwene bagapanyisa abandi bantu shanga mbajya ngo egiye kangu bakaze ngo bakashoma ngo bona barakampara so oshanga bakazi becyarone bekwata kugira ngo abaterre emisiri imitware etana panyisa bahinga mu buro shanga bwezire ato yebuza eminyeto yecho chika bekaze etine mirumo yo kuba noreba kuyakwe kwatekisha akakashozi kakasimba hebicuri hato msizo nemwe kata muka popcorn bakasharura eshaho ngemtwara 20 mine shaho 20 za popcorn ejo nentandukwa yo mwana kubona konkano shangano bashekera bicyaba kutambuza katogwa street abakuguza basi uhuramba washitamana uramba cyangwa gwo mwicyungu ngashomana unkare mbweno ngo ayo naguza katogo ebye bintu tubikushwaza takushanana no guwaza kweguza abo ko wona atasi yaburizo so ekimwe nyeto kizobe kibutwine no kugayemerumo tukayenda tuke comparing ngo kenda ngo shenana abakireyo ninga bahirwe bakagira ki bakajibona korotine murumo tikine nshonga tandika ho poultry farm tunge ngoko niwo tambuza amahuri ubundi abantu bakumanye tureke kushanga imirimo emwe
ni white collar endijo ni black collar esente nobuza wakuziyo black collar as long as tuwazi tumburyo bukuhenda amateka negumeriye sente zona nizo bankage tareba kugira ngo giyarga umushaho yo mutezi w'amatafari zinevariye kushana so iminyeto tureke kugora ki umurimo as long as mukakutahiza. Alright, wori nitwe aha TV West umuntu gamba ahashonga yeminyeto ekiri kuretera eminyeto eshomere obundi yateganseba ambientation twareba system ya education maybe itabitine obwirobwe ukusanga yabura kwa addressing needs zo bwahateze turumu society iturumu generation iturumu akamona twaje no generation age ibintu bya ICT nibyo bukora sente maybe obwirobwe torabasize kushoma computer kose je bakabatagitire mamane then turena n'ikintu cy'eminyeto kushanga tugayemera muri mwana naenda kuzo mu office twenda kurebe kaje tukajara za kakondo tukatere bukaru ebyo byona ko kama ntureba ngo nabo akota basize kuzoko stira hari ndije minimo yiwakubasa kwa nturena ngona nabantu abari mu za offices nagarika investing mu agriculture bamune baronda farms na bahingo mwane na bari research ebintu kebye nibyo bituma umuntu gambaho kandi of course muhumuriza umushomeso muzire charita shabahebwa ariyaha kututangaza ahashongeje endijo n'inshonga yo kubura emirimo ibura ry'emirimo otiro no kugira ngo iminyeto turi byingi n'imirimo ni mike industrialization no mu Uganda tekakanyire ibi as hatari hari ikindi kiyonkija no tuyo tugamba ngo bazo musaruro bagire ki twine kuteka bakabeshongora ngo ense ryanzigane yetorora mwije tutireki so ibara ry'emirimo riyo nduba ndeze yongera tekatandikire abo kuba no industrialization erinje bari no bareta za machine zo gukora ibintu twarebeza robot nawe wazirebere robot negaraka mune yakira umugenyi tumanyisa kingo ba maid bakoremeramo yakira umugenyi embuze tatwereze kino ndakatunda ninga nonda kacaye eshume je wana wajibuzo zina mazina twongana bakweto ikugambere mazina gayo hati oyebuze robot kwere yije yaza gukora emirimo ebene korwa abantu 10 already baye barbaki aha population y'abantu bari unemployed so ntumanyisa kitwine kuteka emirimo yi robot etakora ikuteta kabone robot ekutera amatafari tuze twatakabone robot kuri sempunu hatoze mumpunu wabo takabone robot erukirininga amajuga abantu aroze ushanga iminyeto yayikwata bono bakirina hari group yabikiringa kumanya batine mirimo bakekwata barondura ndo musente baguro twenda so bakora asharingo mbugenyi bakwamba no bashashura barebe kaje bayagabura ubushira bineza degree konka bari bagabura ubushira umutuceka so hati ntimanyisa ki nipereze kureba machine yo kusibi eshoki nabagigira batur eteka yebishoki nkebi byo yine umudashikiriri eba yahereze hati ntimanyisa ki ngo nafutwa kwantu ejumbira umusaruni hati ni wono yinde kuteka kukagira ngo niki kimashine takabasize kugira ki kora so ate minyeto tushemeye kubantu rondo buzubahi buri nangwa ate minyeto yonga turyo munze inereze ububyingi konkiwe identify ngo buzubu burahi buzubu burinkai ubuzubu bwabo bya kugira ngo abantu bingi tubakunda kutorotora mutandike mwe kwate mukore company yo cleaning mukirininga amashomero irakuba boreba aba bantu bakuemptyinga toilets z'amashomero rero bagaya yarankishe umwana washobora abantu abo bine sente umuryeje bintu aho kwaburiyo mwana atakugira ki takubyenda nibe protectinga ba solving ekizibu ekinsi yo nitakwenda kugira ki solving so omuntu arikwenda kuba relevant kugira ka sente naronda ekizibu cyense gizereki eyine abantu cyo ya addressing ninjanore naba abo kucira kutwara kasasiro mu makagiti yabo kakasasiro mwene yokuteganisa uronda ko kugitaye kushobora atindo hate tumotoka neza kuri abo wanyuka ryari batata itugambira ware basente zo munote ko mukasasira aba basakazi babareba ryama umuntu wasaka bareba barabiye mamisho but bari muntu wasero ni wasero bingetse cya garbage problem kandi niba earning azarwa rya street urukuza kwiko mwazi umwica yanjye ngo takutwara garbage no manya kuchuka bice batumachi hatu buchiko mwazi ahindura mwe myenda abara ajwara nkendijo muntu mushanga memory hatu umunyeto ryo naye gitaho no hari yebizu byabyo hobwe bitu ubwo jangu no shwara kutwara kasasuro abikina na minyeto bino shwara ryo
buryo umwe aryo muke dense yo ne kora tine nako bakurebere by the way na no wakureba umwe taxi yamara byumwe ine kandi na wari nakusheka na wayine ki ebye so wati nangu bataka kushekera tine cyo kugaruka ni to bashomesa obuto entushomo kwabo jangu wazombushomesa abana bakushekera kunka turubashuma kandi tumanike sustain ingo akwitwa choka ukireba waza kushoma carpentry tweshongora haraba gwana bunashanje mujyangu ngo yakora ki ukora umare mishomo byo mwe najyangu harya aba doctor byo mwe najyangu harya aba roya kashati no araje ko kutubize nte hati nicyo cyo kushangira hati nambwe no carpenters bine sente ahabwenje abayemba shomo bwiro bwe bakanyoma carpentry konke kitanda cyawo kacigura shiringi zinga kirimu embaho zinga kirimwe misimarenga hati umuntu agenda agure embaho as improving akucharging n'undeta kubarwa y'ekitanda ahabwenje ukanyoma emirimo so shanga no kora meza ashatu kubone sente z'ekitanda uri ekiyaza hakakorrombero binga bishatu hato oriona umbya finance no hari smart tukuranga no guwa aningeze emyezi yawe shatu yona gikunganya ugitwara mu kitanda kandi osigawa ordering ona sideboard utinanze kanze kuba ni saving za sideboard azikora zitaho hato ishogira ki no yakire so eminyeto tubentu manyangu creativity especially ebyo kwetaga skills hati nibyo biri umusente bitari ebi byo kugira ngo okega theory yawe rero ryaha norinda kwata kacumu kahandika ningo kasayininge papara nabyo biri umusente konka to embracing ibya skills tweyondere to creating yitemchi emirimo abo kubakaricho mtu atajigambira yo eka producing what we call job seekers ya kwa certificate in what in midwifery so nchumanyisa ki yo tokuza kwezaza noza kutambura na certificate yawe kuronda bine ahaba kazi bakuzarisa wakireba konko ndijo oshanga certificate ye yamuherezo bwegese yamanya kuhandika yamanya kubara so akoresezo basic skills agenda umushanga hayo na kandengano nakora chapati buri zobo cyumubuza kibona nkisho menokeri ninga office nkeji ushanga na supplying abantu chapati agitekeraho na chai ushanga bariyondo batambuza bwa flasks bwabo na chai nibahereza abantu mu maduka abashitamire hateze sharu mu bwiki bwineza flask nabashanyisa mwe cyo kugira ki icyo kunywa ko atokuza kusiga iduka ryawe ukazo mu hoteli atogwe yarebe kizubu echa shopkeeper kugira ngo tayinabwire bukuzo mu hoteli umwana ya cha dressing bugakera kare atera kacayi ayigino mukajega nagenda na supplying aho yata nibamuhaka sente so iminyeto turebe buzibe buri mu society turebe na kutwakwasa kubisolvinga muri turatungire skills hamwe na emirimo y'okora kandi ko kuwagamba twe n'abantu bo tukaza mu offices twe na tukabasa kuzayo na offices ati zine bizubyazo inshonga zo mushoro abantu bari mu cost cutting no buryaho bajangwa reka tugake to aligning eje office yitu abantu barimo baruzinga emirimo but twaba tugerizeho ubundi tukakosa skills zite ko kuwagamba tuwasa kugira ekitwatasa tugambansho ngendi tugambansho twagambire creativity ninjira kunda abantu bakubazira umuntu naza nkaho akwatora papura akora ine fashion zo kureba zishobere kurigirira ko wabeno manya fashion tukekitetei cyurukira ore yakora kitetei kinenki fashion yakirho atacishohoza ureba abantu bagira ki bacikunda so ati nanagambere aha creativity mwena kumwe muri abatungi b'ebitenge iwe umunyeto echo kutana abandi batungi niki mwena kumure muri ba kapenta ebitanda byawe biri special bita kurga habyo ndijo ine kutambura murembe exactly mwembi kumurabe muri abashaho iwe kandi hata hamyeto tubatwafuna added advantage tubaturya TikTok tureba zari yajare cyate nico ciruho abantu tukora tara trend so bundi twaje investing mu mirimo yitu ato mukarumoka wako ineka ki ukate mu creativity ninjira kureba abantu baza bokora za peva hati baremba kora za peva na kukoreza murebe mwe yaba ready endije yagumera iranje yaburijo ato umuntu mcyo muraba ngaha hotel peva zezi peva zinunja kazi yangaye ningi okore waza kutatarazo ahanje yo muntu tarazo yawo wagitaho ta ine ati hati akatare oshango yuno attracting aki emirimo abantu nibenda ebintu biri unique na wabana oteka chapati yawe neha neje ekureberwa namu ninga chapati yawe watamubwa karoto shanga yagura kantu kamwe ka karota kagito mchapati kongo umuntu natambara ruganka distance aija kurya arabara medare ndijo 5 aza kuija kurya chapati yawe
so nikimanyisa ki emirimo yitukora ito nitugitekamwe ebirungo ninga nitukore emirimo eri unique konka emirimo eminyeto ya hati bari very impatient nibenda ebintu ebikora kukaho kagwirawo ejo nayo neshonga endisho kuretera eminyeto yabura ya struggling financially nibenda esente za juba nanda kwari ijo mu office nkomu ezesha habe ati katujengu no mushomesa muto tokuja kuba ryo mushomesa muto atokeringa nka deputy tokuja kuba ori umukozi musya aha welding yokaja ngo yonoje kushanana no kwa wakoze restore so oshangana wo myaka ebiri nanda ngo abe yabo ndesente yayombekere so nandezaho naho kiba pushinga kutandika kwiba oshangana runda harayire njawuro hati umurimo edakike mu kugira ki abo kuba boss we yamuruzinga mu trust tayine patience yo kugira ngo akore faithfully then esente za accumulating ninga yagira chapatsi ushanga nanda akora amagoba garengere arete sano yampugo agira ki agitekama chapatsi zizubura test ushanga nadubisa kandi ndisho aba faithful akora packets zishatu bagurezo abike shirinji kashanju konka kaba consistent aza chikumana bika kashanju ati yaza kwezo mwako ushanga yagaininga trust na market ye yakura abukujya ngo product ye yaba unique so aba eminyeto tube patient umanyengu ese nanaba abokora abakozere hati abine center ba owners ba hotels wakubabuza it was a process finances tukujya ngo n'ikintu cyo kugenda ukashoroma ukacumulatinga needs discipline and patience kuacumulatinga wealth konka wealth ejo nebe ine CD yatanche sokora be wata mu CD yawe uri no ukore sente ba patient nshonge ndijo patience yabo aminyeto bine omuzego goku timo kunda kirete social media ino ebine birungi koko zahoreba za baby shower oreba shana manyesa birthdays ato minyeto shangara kunde mitwaro nkaga ariyo nakora budget ya birthday wareba budget ye nabantu abayesire so hati oshanga eminyeto egi extravagant no aninge mitwaro kinana nande nkito nabajwara za brandi Gucci na jwara Jordan canvas ayine no manyenge ekito yo kubanza ine rwa kabiri nando murembe omukina ndahindurishe cyo buri kwezi no tunga zingayi kandi takwende ryabo yisho aha na panjiso mu apartment ayine mwentebe za miliyoni 2 necweka ayine TV eri kwingana nke nenda kucira room yono shange kisika cyona kimazire TV oweta cyenda kuzariye zimkuteje yamani nanda za Netflix aha esimu yakwise kwa tukao screening ejo nanda iPhone new model na agenda as following so oshanga na living a lifestyle ekusinga industry haza no haya kwegise kujangu esimu yo murembe na iPhone ukakireba wa social media no haya kwegise nkunkushosaba brides yo bwiza bwishatu zemtwaro 5 mbunyo wendi chip akakireba nkahi a social media so social media influencer muneteganisa minyeto twenda kwe comparinga kutura standard kutura artificial life no ndangu niwe uvuge so shango minyeto na saving ambuza ngo ndakura chat motoka kashato ine ariyo napangisa konkana yenda chi motoka eze center yakwe na multiplying nawe na struggling confirming to the standards ezakureba na comparing na celebrities obundi ba celebrities abe bijwaro mbapangisa azanka Nairobi bapangisa ibijwaro byo gukora hati wo kikireba utunanyira nyenda kujwara nke cha Sister Charity kandi obwe we myaka yamaro mu industry te kushana neyo nane yawe nezi byo tukushana so eminyeto twege kumarwa kandi tubitwe jwaro be smart oreke kwenda kujwara kubanka abandi kugira uko kureba hanki aha TikTok social media mugikorese konka murebwe nguti yaba influencinga rero ekabegesa ebikubasa ku draining finances zanyu alright shuru tugiza mu mission na program ya sisimuka kandi turimo tugamba amenyeto bunde shomere aha bwacitura umuntu teganisibwa ekintu acemere muona nebyetasa umuhumuza witu ari harimo yatugambira social media influence twatirya social media reka tukope birungi eberatume ubundi twabasa kuturaje ubundi ukatoka mu kakopa ho tips araba
abantu abegere ku baking abakuci ha social media yataho YouTube ye yayega ku baking na nebindi beje na nebindi benshi ko kabahinda ngo rebe nako mwegombe o trying ngo koreke biye ubundi nce basagoma ubundi ekindi tukakora ki ekinde minyeto echeine te minyeto nyingi te gisibwe financial management financial illiteracy no shanga wambuzo tkonga shi wa maremi yakenga inokora tenene ati wenta se yawe emerire tetasi yanje tunubampereze mitwara 25 hati we no shozot ati ni shozanta oine hozinga akwata kwato mushawo mwa yamuru kuma akwata kwato mu na mobile money nyine ho mutwaro go kuyaho airtime nibasiba TikTok ejo ndate yo negira ki munegenda kandi date turirire sente yo negenda ya TikTok ya Instagram ya Facebook ya buri hamwe nanda posting nanda azum mu library ateze bishani agumena arebe kaje nahinduraho rero hati ayo na competing social media umuntu ukureba social media wena atire mfilter wena ryo wakabi wambuga na hariya taruwe so abana tubari trained ukubara managing finances zabo aza bazire necyo kirumuna nabana nikitani cya kuri hansi umwana natandika ryari kutasi by the way abana batono batasi ba P7 emitware biri wampaye ya pocket money ezo ne sentence so okwa kwega ku managing emitware biri ya pocket money ariyo primary nikisha kimwegeso kwarije kwega expenditure na no saving no shanga eminyete nyingi teine savings niba spending more than they earn aho kugira ngo tubari trained ushanga umwana narya rone mu gyaka kagombe bino tugombe twaba hati nabo mwe ni ubundi banke baha yakiye sente za PDM akazugura mu smartphone iPhone akaturena eza PDM zibakwire munyeto we wakahi ko kubana evaluate ngareba ya akabana muno wakuza no kuziba ukazikoresa ki kawaze muno za kushubura mahuri hatakatka hwangahi wa boiringanga hi oine wanga hi ningo capital chine ho zikwingana ki so omwana naba yabo inaba eminyete kuribwa sente we yana mangwa ine chetano nikinchi muri ataguje geraje antiri abantu bakuru mwene zinzi turiya wo zine toka basa kusitama hamwe hati nubwara yijuke ashitama mwanya ki akagura byo kurya kipoka hata kuza kurya yaburiju kwa weekend akaterera abanywane be akananda kushowing off rero bakatera za selfie hati sente zone zia azirya izobere izoba rimwe tarayegesiwe kugira ngo no basa kurya kikomando obike ninjira kuba ningambere myeto nyetorire nabajante sente zanyu nezimwine umushaho ninga account eze sente zuwagure kiteteye zo sente abo kuba ezo za nibaza kureba barebo ine wakora enoneze mitwari 12 nabantu by the way tubapaying attention nibacha gukorera akagira ateze ngareza jemema ateze neze mitwarena ateze neza akashanje nibache people are busy so kongo shanga iwoto ine literacy yo kumanya to mwagukore ingaro ze mitware ena aho ubwendo nabishku nakuzereka kantine sente hati zikagenda zitagize ki zita painting rero okiza ku painting oba no painting amagoba nagwa amagoba go kandi wayenda no shara mugabika uguma no gita so choices ezimukora za finances nizija za affectinga okumwa struggling financially ninyenda kugambira ngo hariho eminyeto hati abashomere kare bamare myaka 3 mu field ena na kishaba nyina esente mama tinyine sente nyohereza ayangiye kuruga Kampala takuruga mu rureba ino unabe ningamant konga turuga Kampala ukaza kushora mu mwene gwashunguruka bagwi bati nyombwe nkangambire anti at Kampala sijifurume neda takwenda kufuruma kuranga kagira ngo tutarugo mu rureba atukibano ija at anti atondetere yo mondi kandi ne indabwiye tunoreba ati hatukiza yiwareba kashuka kutura mu nakasharinga nabantu bashatu uwabo shishingura ryo munju yenka uyebuza atoba bakurisa sho ibwo ko kujyo tuba anti mureke nze kureberera shonkuru dereje mitwaro 20 yo mukozi mujimbi uryo mukano urya busha emyeto ndiyo nyenda kutwereka kugira ngo entasi atekwa kurga Kampala mbara fotopoto entasi energe center izigizire ki ahiziri nano mukano baza kuza oreberera shonkuru eze sente zo kwa made mitwaro 25 abantu bemba spending amunonga abakikuru 25 wamara icyo kacho mwaka no ine shiringi zingahe nyinji nobo ine nyinji kandi nanokwa hori ori no yereberera to no naba mizo mukacupa karwenzo rokera kare no naba shamwenda ugaruko kugira ngo to ine ukinaro so it is okay kugira ngo turgumu town ha hatarmu opportunities tugaruko mbyaro to embrace engagement megere ki umusigazi ko kinama nabwo ncyo takurisa
ente zasho iwahabwa nicyo takugira ki niba ukagemura amate niba abakozi bashoze bakwibaho ukazisevinga rero tukutekwa gukorera abandi twebwe no gukorera ki families tukurgaho umwanya gwo kutwara services ukaziguza ahandi services ziguma nkayi niziguma families rero twacumulating wealth. Alright, ekintu kikwatene na financial literacy kandi koko wagamba nangu no atakomba nti bakuru ekintu kya umuntu no shango ryaho toine financial goals umuntu kabe no jota at least naza kusemyaka kasha tunebiri mbese vinjire heche chikumara nkoreje kuko umuntu no shanga no korenda no kujwara no kurebekaje so ekintu kya financial goals ninjire mnyeto ni abantu bakuru tukiteke mu amani abo kankiza kutuyamba umukutebekanisa entasa zitu ekindi tineho kuza kushaba umurimo munyeto batashabira experience as experience bakushaba yo mwaka 3 years experience hata ibuzo atoshanga umwana yo na moving 3 years na ne papara bora mwaka uzamba mshaba 3 years experience hata wamare myaka ishata ibe kwete experience konkiyo to ine experience umurimo rino ronde mirimo nikimanyisa ki mube hambo wabona ho ku volunteeringa umunyeto umwago kusibano yeto volunteer as you volunteer no buri no gaining achi experience hata ushange akona ko ka certificate akari direct wakatankai ansha singo kwanga andika CV wa CV uri no building so mwago kumare myaka eshatu no yetora ne chipapara urabona ko volunteering kandi kubara kwengo volunteering do your best so that we have seen people bawonde mu kurugum ku volunteering bajangu kuba twabasa kuruzingo gwo mushyabo kuba ishayi 12 nabarya kongo nije kuba kutuma bajya mhato ni wakugenda ne motoka eji kuza kugira oti tubagabwa batakugira ki batakunshashura hard work pays in the long run no batakushashura sente konke experience ejo takagira ki utakajibora warebe cyazo cyabo mu field kubi kuba wabo no supplying aso demwe yatkataba hoki ninga shino jizubro takwatka ninga customer ku behaving ati wareba manager wabo inigenda nawe oriyo yamhandoringa ata ati oyegamo bona experience so eminyeto bachize myaka mukaga batine experience kandi baraba ahoreza hona kuronda umurimo bakuruza ki experience so umumanye gwo ku volunteering eki kintu bakachitaho for a reason so obe hambi nafu volunteer naneza internships abantu bagenda kora internship ashanga wena isho bwayenzire atambro bwayenzire supervisor zamangu tubakija atogatanga kwijasha hina zecuro I mean zinaza kasheshe no baso takuba no kora internship company y'umuntu manager akakutangaho ata emnyeto ni manager kwa emnyeto ya hata inoturo tuturi ngo tuto twabe twine twabo turu fresh so no shanga agojejire ayino businje bwe ninga yaza TikTok yabya mashaha mushanju so ayimukasha hina na hata takarebere ngo bwasheshe nitwenda kuba disciplined beginning with ourselves our daily routine kora buryo mukoze siga munyeto no hikasha zinga hi boss wowe no musugoto mu office ngiwo mwamwine birthday you know your friend wano za hanging out with friends rero muri na henya boss achizo mu toilet age kandi tutajuruzinga nana kuwabwine tugire ki tukakwati tukore na mane mnyeto te kwenda gukora tuba kwenda gukora mbende bikwija softly nicyo cyo kurebera iki university ko kubaguza ninga babarya level ji barigire gukora bo bariyo mbanga abashija bini mbenda be sente ahabwenje ubwe no rejugwe n'indije shonga laziness abishi abamwe baryokwe weta kwenda kwe sustaininga no shanga nanda abone umushije rukwevuga aramurebere toine mukono nikikira kunyizya ahabwe iwe mushije nawe akija kashwero mushikaza aramugite financially so abishi tuyeho bunafa bamwe tuze kore sente oyibe self reliant obe financially independent oreke kuza kutegana so mushija kugira ngo ukashanga nicyo kiriyongereta nebizubo mu maka ahabo kuba bakazi to expecting ngo abashija bagireki batureberere iwe no gitaho ki a family yawe financially alright abo kwa this is a world which is managed by money aho no ituratanchire uko watikatizo mkwamuro kache tuza kwa tugaruka tukongera ganira kiganire ki mutakarga TV West. Bolder and hotter than ever.
Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage. Where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza ari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Orwa kabiri wabanonda kuganyirwa omukuhinga no kurisa oyine kurebeka ngo twabo muhinje no muri soro kuteresa umukabuza mukozi otahaka birebeta mweno rwa kabiroro no twija kuba turi aha kibikire tikijunda Valley Farm kandi ne twija kuba tuganira aha kurisa hamwe no kuhinga ortoche nenteza mate za kwa twine Habert arukutushoborera ahandebera yenteza mate hamwe nendebera yortoche kandi arukutwereka no kwabaze kurwanise kizubucengoha aha famweje nyunga banza n'intemu najigabira madamu kwenda mukundi sente najimugabira nyina yo kubanza na ukuyarebyano yagure ndijo tukatandika za kenti 5 twapanyitsa ahantu tuyitekaho twatandika nazo ezenti karga hanti 5 twaguma ntongera rastiri twagura itaka iwe cyo ine kora otaferwa program TV West nehinda tushemuje kuza mu mission ekiganiro citu abwace minyete shomire erukuteganise bwa ambientation itware minyeto tugaya munonge merumo tuturi patient no twegomba bandi ondo shange bituri mu twegomba kandi biri mu bitu twarabona nakasente akutwine nco kiganiro citwina kashekeri izoba tutekateka ngo munyeto ryokwe obundi okagera ekiwayigamu twagira ngo minyeto ne tura lifestyle girengere level konka hariho n'ekindi kizubu standards of living ninga embera entu emituro emhendo y'ebintu igenzere yakanya yaba too much hatko kuza kureba katukorese example nkamba Reg City oreba enjero kusingayo obukeyo ku rentinga hariho enju enche iye sente nje katjongo yabona single room bajimuhereze mitwari 15 okwe no kwezi aha kubyama kashi eswani yebyo kuryo muri mbara chip ne yazinga 15 umuntu nariye mirondenga yo mwizoba ari kuba naza gukora nkemirimo yebye mukono nabato kwarya murundu gumuriro kacirize bintu tokarya murundu gumuriro kavuga boda none utekwa kurya mirundi 2 3 hato munyeto kwara spending umutwara habyo kurya buri izoba akaspending mitwari 15 buri kwezi tena amashanyarazi ayino kutambura ahabo kuba hata majita gakanyire na raka koba nakora katuje cyamugorani nabamutwara akapichi 12 kataka tambura yakutambura nacererwa hati zaburizo boze bazakanya hato cubaza mushango munyeto nabone mitwara 35 hatu we a saving ziha so standards of living zigenzere zaza higuru kandi minyete emwe no shangoro first born ingor second born sho yakugiza ati niwo shome ko heza niwo kuza kushomesa muri muna wawe
imbuzi ntazi kuguriza ko araheze uguno wawe baba baganisiza hato shango muka bineva kumu expectingirayo ayine kushashura fizi omuzire yarwara nuwe nawe wenyine ayine kwereberera ayine girlfriend ayine kushwera hato shanga na standards of living zabaretera okustruggling mu bintu by'entasya murika kubona kona nakamara bankahi byara actually ushanga na hati narivi ayina mabanja aduka nano wachapa to mudara na mbanja emitwaro shinyi ko mutwaro na kanane ziyarere cyaciro buriya kwazi yatiziragizire ki ziramazire tino muringo guminyeto nkogwe arikwisha kureka kustruggling by the way argeje minyeto yitwagamba iri ne struggling financial percentage no ija kushanga nabamwe bakarugomba nyeto bari bati haro nabari mba struggling barigire no mu youth stage kunko shanga struggle yabo yarigire nkahi umbunyeto wambuzo tubishiki kotara ecyakuremise kombe kaniki akugira to witu ati nganyine kwata bari muna banje ngahi kono ninga shinga nyine kureberere kayitu ninga mukuru wanje wafira abana be ninyenkizireki ninyembine so business a lot of financial burden kandi utireho nanu kujangu standards of living zirahiguru umunyeto ayina w'emyaka 28 ayine beba ryo baby class nibabasha bafizi yashiringi zinga kuko umudeke ya wasi gomwana ushanga deke ya nende mtwaro nkaga nasare nende mtwaro mazima twineza nasare ze mtwaro ato shanga nasare ye mtwaro 15 tagizireki etaro so standards of living zibirikari niza affectinga intasya yeminyeto kandi already ntumanenta sayirya hanso wana orebera ko mwana wa sister wawe deke yazi miliyoni emwe 20 emwe neceka ushanga umwe cyateganisa ni wentasya yawe mazimentasya tekuyiteine kakwate nanshoza ege higuru munonga kandi ne daboringa ningo bunde singa nakudaboringa entasya yeminyeto eri kusinga ubwingi so ate cyo kikoretere minyete emwe ya strugglinga kandi kindi abinyeto baye mbashoma tubara kubonde career guidance tukubwita career guidance ni manyanga shoma naiza nkasinya 6 cyo kigambo ndakucenga abo kuba career guidance shi no career guidance bakaba tar guided so okaboshoma uko vanda weje nunda kushoma nunda kubachi hato yishuka bakazi abo kumanya bona nabashomese hati ni wenda no bachi umushomese na hati abana bachi ari za senior abana bemba twara za combination batabagayidingire takumanyane ya combination job market kose ne heriyo ne seringa hati azino mu community job market no manene reflecting ekizu kiri mu community hati community ekizube cye ine kitine biba ku addressinga nikiya so abana barga kuriya bija bamanye ikizu cyo ku addressinga bakuronde mirumo umwana amanya ati atatu ngwe bakuronda abanazi kandi icyo tarakimanyira ari kushoma acyuzinga ngo kushoma nga tailoring kumbe su community cye kwenda niki nenda bana so kuba guided what bashomeki ekirije kuba yamba bakabona emirimo bashomeki ekirije kuba yamba bakigukorera hemirimo baketandikira he byabo bashomeki ekirije kuba yamba promoting skills zabo so career guidance nendijo gap eri na hate kirhona nisha bakushomesa bayamba abana nabazire mube intentional urebwe ngo tuwafa kushuke sento mukosi waza kushoma development studies omwana nanda ku developing achi business administration nanda ku administering a business yo so tutaka batwarise course turigirize kurera nabazire nabajati nyoti kwenda kushashurira kinyoni ntekwa kushashurira ki ahabwenki nonda kumforcinga kuzo mu engineering procurement and logistics na yenda kwija procuring akinanda kwija kuchikorera nkaki so omwana ataka twire course ukonsidering ebintu nka umujob market nibenda ki ekindi umwana wanje numurungi ahari ki nabasa kuba habeshongozi bingi umutwaze MDD ahabwengi abo kuba ine exceptional talents aine talent yenungi bintu byo acting atoshange yazo mu job market already is suffocated konka a standing out abo kujangwa ine ki aine talent na ebya hotel management na yenda gukora hotel management twara tourism n'inganda hotel management ubundi katujengo market already overloaded konko mwana wa wunda ine chonche cyo kuranjisha ku mugejo market a competing favorably ubwo no basa kumwenkarejinga kore ki atwaye so career guidance ne kintu chamani twaza kuyamba emyeto ubuta struggling financial ubwo rero no mjango atandikeho ekibanda cha video aha chare cyo arevanda bingaye naza kuchitandika kikore
minyeto necha kubone sente fa kujushuka mu kintu etakozire nabo kwa maybe nechikundo shanga babura guidance omuntu kubajata akunke ekikinjo nyowe nabone sente zanjye nabone sente noza gukora kiniza kugura mu boda ndandike kuvuga nonda kuvugira nkai akuga nyo ntandagire mbarati nguza kuvuga ni nyenda mbara ni nyendo musite ahabwenje taine reason hato umwana wo gukora strategic ashemikwa namana mati ninza kugura piki nze mbarira bwenje ako hari abantu binje ko mbatamburanji ariza piki kusingo kuzahaka stage ko witu mukasiba ningo jegera piki shitamireho so career guidance chijachi crossing akizana kuno yo guidance to choosing waza kutandika ka business chi waza gukora mu rumoki so obe guide domanya kuwaza kugura piki yawe ayushua ngo piki yawe neja kuba ne ikora omyaka eshatu ye kumara mu life span abo kuba enseriyo ne yetorora ari ikintu cyo kuba waguzire ira hato kashanga kitari relevant so mutafa kwate sente zanyu mukaza kuzishuka umubintu utakozire survey study utakozire oyebuza muntu akino yebuze bine challenges ki nimbasa kuzihandoringa alongside zanje kunde nyine piki ninza kuba ninjira haza he kuza kubera safe ahingurara ari ubushuma kunda abe naza kutandika business age nibaza kujiba ninga mbaza ku so okore nabo wano planning akora businesses nkezo ninga kutekinga certain path no basa kwebuza ha abantu abari mu muhando ndo muntu maybe ari kuvuga boda manzire mu bwira kutebeze bya boda ni kachikorota then taking time ubanzo shome business utakaje venture ingire inde sente za customers kagira ki zikacurama kandi no kubaho zitarho ekinde tukakora ki yo kwenda kuhendera turiyo tuhendera eminyeto twajya ine limited capital eminyeto ine capital yo nabayine akuma kwenda kutandika ikintu kunkata ine ki capital capital abine capital bamwe bakuma kuzikoresa kunka abatazine tubayine ho kugira ki ko kuziha eminyeto umwe kwate group abachara bo bino ko bari mbekora mu murumo bino tubinana n'imyete mwe ebyini so iwo ryo oyine support social support ha imyeto mitahi yawe ne kuyambeta ningana ngo tokutekwa kuguma minyeto arone kibine cy'abantu abakuzire ikine room yo kubasa kwakira mu minyeto kagira kagabo kuwagura yo kemitware ukatuje ngo notere mitware 5 baya November tera April 5 konkiyo tandikira mitware yawe 5 shanga no basa kutera yo otere wasiye savings zawe babase kuguza miliyoni nkina hata utandikireho so iminyeto muronde social support ya finances mureke kushanga mwineza group zo kuzombe banda kureba ase no kuyarimwa kuteba goro chonka abo bonye nabo kugenda nabo mbakubwitaho ki financial so ate iminyeto ine ku kora namani kwei hombuzu tina kuza kwiho mukizube cyorumu solution niwo gizire ki niwo jini either no jimanya ninga to kujimanya so yikiriza bakuguiding umuntu ubundi nyoko yakujya twonka abunje takujoka tahaho ekibuga kucira kureme banzo taho refreshing ugarko teka umwe no setting ugarko mind yawe uyebuze ukore ki mu rugombi ntunko kunywa amarwa kunywa amarwa ukubetinga ushanga kataye sente zizo nabagira ki bazitwara yatayo neza kigombe nazo tazina hatabuziri abo kubakazi betinga mu rugo muri yebye mitungo ku betinga abishiki ebintu byo kwenyuntura ukashanga ngo nonda ngo orebke skin nkeyo ha ebyo mubiri bweho umuronde sente kikumataringa niki ni sente koko wine sente skin neje etere no kwa skin care routine exactly so obanzo ronde sente boyfriend itakuza kugumaho forever esente nazo kwa hati nuko kureba ngo nakwereze zeno noshane za perfume shane zaki konka nakuza kwa koma nkayizo tiziri zawe kandi nango kora be wazibona umuntu yakwereze mitware 20 ngo kora ishoke utazibire wakore ryetano niwe eki15 kaje cyuwakikoresa so atwege ku essentials twabikiro munshaho spending only when you must spend then eminyeto twege kugira ki twege ku saving yebuze no bwakubika 5 buri mwaka ezo kuba